Bwanyuma y'ekitongole kya UEDCL cy'amashanyarazi ku kikere kya umeme abatura bakahumura bari kugira ngu ebizu by'amashanyarazi kurugaho babona gonka kandi obwa hati nibashoborera ngu n'akabaire kariho karigireho kimwe obuyabera umeme na UEDCL akahari kwishunga yokugira ngo obwe gakagata kuba off munonga gonka hata ahigahindukiye umeme ahiyarugiremu obuzu bweyonjera munonga noshanga gari ofu obwire bwingi obuyabire nanka obuyabire takabire rero gakaba amashanyarazi nigije munonga nanka konka abahindurira mu mashanyarazi itugasiganise munonga amashanyarazi nigabara munonga kandi gacho bagizire gijana gose n'ibindi Mwesiga omushubuzi w'amate yashoborera nk'uko amate gabo gari kusisikara abo kuburabura kw'amashanyarazi aho yashaba ekitongole cy'amashanyarazi okuhinduraho amashanyarazi gakutandukana ushaka ubutene bw'ikigomora cya dizero tukwirukanga kutongenera itakutaka kurinda amate atoshanga umwe twateganisibwamo abamo kufa kw'amate abamo umuntu karoteganisibwa ningo gireshoza yaho naho iwotetekateke abandi bashoborera nk'uko kuburabura kw'amashanyarazi kureteire ba customer babo babayihamu bwesige habo kukerereza emirimo yabo amashanyarazi nigategana abantu bo watanduka umuntu ari yafitiye ngacu ya customer yintara kugenda speed gakugenda hari mu n'ishunga ari ibintu gategana sekecereza imirimo y'abantu usanga abana bakasoma amashanyarazi gakuba gatariho umukozi mu bantine sente gakugenda gamara yakire ngo nayo sanga nangize ngo imirimo yanjye tatambura je family ndagenda je kandi nayo bantine sifuna mu umusazi gagataro Agnes Cyarimpa yashoborera ko kwateireho buryo kukozesa sora ngo abo emirimo yaba customer gumanekerero nkonka kandi kiri kumuteganisa no kushanga bagashashura batarigakozesa nje kureba n'igishanya nturi ngo sasora natutaga so kuza kugira ngo umuntu bayabanta twazo mbwiye wende kondijo porani hano rero no gashashurire shamba tagakozesa Gasha kwa sima na uma wa tayari West Murkazo.